हांव एंथनी डिसिलो फ्रॉम आसोलना आंबेली. एक म्हणणी आहा, एक फोट मारल्यार 100 फोट मारूं जाय खंय. आनी फोट लिपयता जाल्यार त्या उंगरी दिवची पडटा और पेन किलर घेवची पडटा. सो हायडींग द ट्रूथ इज लायक यू आर गिवींग अ एनेस्थेसिया वीच मे नॉट लास्ट फॉर एवर. देर इज अ टायम पिरियड. तितलो चलत ती मागीर ती एक्सपोज जाता. उंगरे व्हॅल्यू देंवलो, ते पावर देंवलो, ते मागीर सोत भायर सरता. ती पेन आमकां येता. असली गोत जाता ह्या दिसांनी नॅशनल लिडरांक BJPल्या. एक्सपोज कोताय CEC, एक्सपोज कोताय इलेक्शन कमिशनाक. दूख जाता BJP नॅशनल लिडरांक. एवरी क्वेश्चन दॅट इज बींग पुट टू इलेक्शन कमिशन BJP लिडर मुखार स्वता आन्सर करपाक. वी डोंट अंडरस्टँड दीस सिस्टम हें गेलें कितें तें. Instead of that, BJP leaders and the BJP party, they should have helped Rahul Gandhi to unearth all the malified intentions or malpractices and try to put the system in place, because we are talking about new Bharat, Naya Bharat. Inga एक थोडे BJP leader येताय डिफेंड करपाक for election commission, and तितू they want to show some shortfalls. But they are not finding even single shortfall. Whereas Rahul Gandhi 1,04,000 मायज वोटर्स लिस्ट हाडला with hard copies. हेंकोडे एक सारक हाडूंक जायना आजून. आनी तितू मदें हो अमित मालवीय झिरोईंग डावन ऑन गांधी परिवार. सो तुगे फोकस शिफ्ट जाला. इन्स्टेड ऑफ शूटिंग द मेसेज, यू आर शूटिंग द मेसेंजर. आनी तो अमित मालवीय मॅजीक घेवन येयला. एक ते कॉपी हाड खंय, इलेक्ट्रोल डिटेल्स कॉपी. आतां लेट अस फर्स्ट अंडरस्टँड स्ट्रेट दोन वस्तू, मागीर डिटेल करुया. तो दाखयता 1980 म्हणटा तो सोनिया गांधी गेलें नांव इलेक्ट्रोल रोलाचें आहलें. वेरेज सोनिया गांधी बिकेम citizen of India only on 30th April 1983. Agreed. So she became a citizen later and became a voter first. So definitely something is wrong. So even if that is wrong, instead of targeting the Gandhi family, Amit Malviya should have hit hard on election commission or gone back into the history. Who has been doing this? But their focus is to demoralize Rahul Gandhi maybe. So, yo ek date mana dare. 1980, her name was registered on the electoral roll. Ata, let us see the details of this. This is called a parliamentary election roll. पूण हितू एक लायन आहा ती वाचील जाय तूं, तितून डावट आहा ना. हेजें कितें बरयलें चोया 1980 तूं काडटा हांव डिटेल. तितू बरयलां एज नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली म्हूण. 1980 Delhi was the union territory. It was never a national territory. Never a national territory. Delhi became a national capital territory of Delhi only on 1st January 1991. That means इकरू वर्सां गेपाल्ले. ही तेगेली ही फोट हिंगा सारकी नेकड जाल्या. That means there is some gufla in this details which he has brought in. And तेदोना आनी एक पॉइंट आहा तितू. तेदोना वोटर्स लिस्ट पडटन दाखयला तितू नेम्स आर स्टार्टिंग विथ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी and मेनका गांधी. आणि एड्रेस दाखयला सफदरजंग रोड. आता सफदरजंग रोडार इंदिरा गांधी इन 1980 ती थिंग ahlloli. Was she staying there in those days?
these details could not be sorted out early. आता ही सेकंड वस्त चोवपा जाय तेगेली. बट हे सगळे सोडले जाल्यार देखून सो द मॅन्युपुलेशन ऑर एरर ऑर एडिटींग मॉफ केला काही समजना. Because it is so foolish in 1980 to write on the electoral details, electoral roll details, that Delhi was the national capital territory of Delhi. When at that time Delhi was the union territory. So हे सगळे चोय जाल्यार it doesn't look very healthy. आणि Amit Malviya now must stop coming again and again to justify, because every time you people try to come to justify, you all are giving advantage Congress, advantage Rahul Gandhi, because you all are only getting yourself naked day by day. So I hope हो व्हिडिओ करपाक कारण फकत आमगेले जायते गोंयकार गोडे नॅशनल टीव्ही गोडे चोवपाक पावनाय आसतले थोडे जाण तेंच कसत केला. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.